this is life, the bread of life. Net so vat hy die beker, en hy skink die wyn. This was called, it was a cup that was placed at the table in Jewish tradition and culture. It was only the cupbearer that could take that cup. Met ander woorde, die koppie wat daar gestaan het, was net vir die Messias bedoel. Nobody else could take it. Het was 'n instelling, dat wanneer hy eendag sou kom, die Messias, en dat hy daardie beker sou neem, dat dit die vervulling is van al die profesieë. Die hartseer is dat die Jode in die tyd van Jesus, toe hy die beker vat, om eintlik aankla van hoogverraad, om eintlik aankla dat hy dink hy's God, dat hy die beker sou vat. En daarvoor dan, dat Caiaphas sy klere skeer, wanneer Jesus sê, I'm God. Jy sien, maar dit moes gebeur, want profeties toe Caiaphas sy kleed skeer, toe gaan die priesterskap van Caiaphas oor na Jesus toe. Want die oomblik wat 'n priester sy klere geskeer het, het hy sy priesterskap as hoëpriester oorhandig en verloor. Without him knowing what he's doing is actually exactly the fulfillment of what Jesus said when he said, this is my blood. This is the cup of the new covenant. This is the promise. As jy van hierdie bloed drink, van hierdie wyn, it's like drinking from a fountain that you'll never thirst again. Jy sien, het verseël die testament. You might think this morning that, why does my life feel empty? Miskien dink jy, ek moet goed doen om my lewe te vul, of ek moet goed doen om my lewe betekenis te gee, en ek sukkel. Daar's dinge wat net nie wil uitwerk nie. You see, until you really drink from this cup, his blood, you'll never, ever, ever be filled. Net die bloed van Jesus kan vanmôre die leemte, die holkol, net die bloed van Jesus kan dit vul. Niks anders nie. So ek nooi jou vanmôre uit. Ons gaan nie nagmaal nie bedien nie. If you're from another church, another denomination, another interdependent fellowship, doesn't matter. Jy's uitgenooi, want hierdie tafel behoort nie aan ons nie, maar aan hom. Jy sê dalk, maar pastoor, ek is nog nie reg om nagmaal te gebruik nie. You see, there's no way that anybody can qualify on own merit to eat from this table. Me included. It's not on merit. It's on him. Die disciples sit aan tafel by hom. Van hulle se geloof was klein. Van hulle was nog ver van waar hulle moes wees. En Jesus sê nie, hoorie, eendag as julle reg is, dan kan julle my liggaam eet, en eendag as julle genoeg glo, dan kan julle my bloed drink. Nou, hy sê, neem eet, neem drink. Why? Because perfection is not from man, it's from him. So please come, if you do know that you're not perfect. Please come and eat his body and drink his blood, because perfection is not what we do, it's what he does through this. So ek wil jou vanoggend uitnooi, om by die tafel te kom aansit, kom haal vir jou broodjie, jy moet dit nog nie eet nie, you're just going to come and fetch it, you're going to take it back to your seat, and when everybody has taken and received, we're going to use it as one, and communion. Vader, baie dankie vir u bloed en u brood, u liggaam. Dankie dat ons môre die voorreg het om te kan kom vat vanuit die hemele, dat ons kan aansit by die liefdestafel en u kan eet en drink. Sal u vanmôre deur hierdie tafel u goddelikheid bevestig in elke mens. Lord, I know this is just a cracker and a little bit of grape juice. But in your hands, Jesus, it becomes the bread of life and it becomes the power of your blood. So this is what I pray, that when we take and partake from your body, as ons van u liggaam vat vanmôre en van u eet en u drink, dat die heerlikheid en die volheid van dit wat op Golgotha gebeur het, deur elke liggaam in hierdie plek verseël sal word.
doen dit op u goddelike manier, Gees van God, as waarborg van dit wat u vir ons begin het, en dit wat u voleindig in Jesus naam. I invite you, come and take from the body of the Lord Jesus. Vader, ons kom volgende, Vader, Halleluja. en ons sê dankie, Vader. Father, that you prepared the table for us, Father. Amen. Father, we know whenever Jesus' disciples came and sit by your table, and whenever your children recognize what your son Jesus did 2,000 years Hallelujah. for us, Yes, Lord. we know that miracles take place, Amen. Father, because you do miracles so easy. Yes. Father, and we come this morning, Father, and we pray, Father, that you will now be the surgeon on Yolandi's back and Amen. neck, We declare that, Father. that you will now do the surgery Dankie, Jesus. yourself, Father, Dankie, because Here. through your Son, Dankie, Jesus. Yeshua, you gave us that authority. Amen. And we don't come out of ourselves. We Yes. come in your authority, Amen. Father. Hallelujah. Father, and we say thank you that you are now the surgeon, Yes. that heal every disc Yes. in her back Yes. and in her neck now. And that nerve that's pinching, Yes. or whatever it is, Father, you know what it is. Amen. That you touch it now Dankie, Here with Jesus. your almighty hand. Hallelujah. And Father, the same way you gave us the Yes. authority to bind Amen. things on Amen. earth, Amen. Father, we come and pray that you gave us that authority, Amen. that you will loosen whatever is Ons wrong, spreek dit whatever in die is naam. pinching Hallelujah. in her Yes. back and her neck now, Thank you, Father, Jesus. that you will loosen it Hallelujah. in the name of Yeshua. Hallelujah. Father, and we come now, Father, and we come and stand in your divine healing. Glory, Father. glory. Father, and we say thank you that you, who's the miracle maker, Amen. Father, when you made light, you said light be, Amen. and it never stopped. Yes. Father, we also believe and know that your healing will never stop. Amen. Father, Ons vat dit, Here. only your Dankie, will, Jesus. only your will, Yes. Father. Let your will be done Amen. on earth as it is in heaven, Ja, dankie, Here. as it is in us, Glory. as it is in Yolandi now. Yes. Hallelujah. And everyone, Father, you know what's going on between Iraq and Iran. Yes. Father, Ukraine, America. Amen. Ja. Father, that you will come and change hearts now. Father, Thank you, Jesus. and where Jessica and Reino, where Reino is trapped Ja. on one of the airports. Father, that you will make the way, Dankie Father. dat U dit doen, Jesus. Father, you the miracle. Amen. That Amen. you will make the way, Yes, Father. Father. Father, because of you and because of your love for us. Hallelujah. Father, thank you that you fold everyone now Amen. in the Amen. arms of your protective Hallelujah. angels. Yes. Father, thank you We bring you for the the glory. godly peace Yes. that you bring over Pastor now, Hallelujah. over Yolandi, over Yes. Rita, over Rita's children, Yes, Lord. en elke persoon wat vermoeid en belas is, Vader. Amen. Dankie, En Jesus. so ook elkeen van ons, Vader. Halleluja. Dankie vir u goddelike liefde. Ja, dankie en dat U goddelike getrou is. vrede, Vader, wat u nou bring, Vader.
waar daar geen vrees is nie, waar daar geen Amen. anxiety is nie, waar daar Amen. geen depression is nie, waar daar In geen Jesus' anxiousness naam. is, waar daar geen hate is, waar daar geen unforgiveness is nie. Yes. Gevul met u liefde en net volkome oorgee aan u Vader. Halleluja. En waar ons u volkome vertrou. Dankie Papa Vader. Vader, en waar ons u so lief het, soos wat u ons het. Amen. En as ons sukkel, help ons daarmee Dankie ook. Gees van God. Father, we come and we humble ourselves before you. Yes Lord. And we give you and your Son Yeshua all the recognition Yes. for what Yeshua did for us Yes. on the cross. Amen. We Hallelujah. worship you, we Thank honor you, you, we Jesus. glorify your mighty name. And we say thank you, Father, Thank you Lord for the Jesus. miracles, for the moving of your hand now. Hallelujah. In the Hallelujah. name of Yeshua. Glory, glory, glory. We humble ourselves before you with grateful hearts. Niks vir onsself nie. Alles vir net U. sodat Yeshua verheerlik sal word. Amen, Here. Dankie o Vader. Amen. Glory, glory, glory. Dankie my ou Boeta, waardeer jou. Lief vir jou hoor. Amen. Het almal 'n broodjie ontvang? Andrei. Sy. Halleluja. Dankie Jesus. Baie dankie vir daai kragtige gebed. Ek sluit elke persoon in wat ver oggend hier sit en siek is. Miskien ken jy iemand wat siek is. Dalk het jy behoefte vir iemand wat 'n behoefte het. Sluit hom vanmôre of haar in wanneer ons hierdie broodjie neem. Dis 'n goddelike voorreg om hierdie ete saam met die koning van die konings te eet. Here, ons sê vir U dankie in Jesus naam. Halleluja. Net so het U bloed gevloei. The blood of the new covenant sealed in His blood. Dankie Jesus. Halleluja. Glory to your precious name. Come, Holy Spirit, and seal what we did this morning. Seal the bread we ate and the wine we had as part of the new covenant that you initiated. Mag die krag van dit wat U op die kruis begin het, toe U ook uit die dood uit opgestaan het en die dood finaal oorwin het en die angel van die dood vernietig het, mag U hemelvaart en die uitstorting van die Gees vanoggend 'n realiteit wees. Nie net woorde nie, nie net 'n gebed nie, nie net 'n idee nie, but a reality for every person in this place. Not just here in this building, but every single one on this planet who calls them bride. En as U bruid kom ons vanmôre en ons bring U al die lof en ons dankie vir hierdie amazing voorreg. Dankie dat ons as kerk saam met U as bruidegom een kan wees in die volmaakte perfekte plan en doel in Jesus goddelike naam. Amen. En ons almal sê Amen. Halleluja, glory. Facebook kon julle hom regkry, kon julle hom uitsort. Daar's 'n video wat ek wil hê ons moet kyk. Dankie, my oom. Julle kan gaan sit, ons sien julle nou weer gebruik. Yes, my brother. Oh, okay. I'll give you a chance. Oh, cool. Yes. Is die mense in die baba kamer bedien, weet julle, in die moederskamer? Okay, yes, that would be wonderful. Thank you so much for that. You're a star. Thank you for that, Chris. May the Lord bless you. Okay, I'm just going to leave this here, Eric. I'm just going to leave it here and then you can come back to it. Hy wou nie gehad het, ek moet dit in my hare sit, hier so relax, hy het dit net hier kom neersit. Ons gaan aan die woord inklim, en daarna het ons nog 'n paar dingetjies wat ons wil afhandel, en ek dank die Here vir sy guns en sy teenwoordigheid in hierdie plek. Amen. Now, if you've been to our church before,
you will know that we do not do an hour church. Amen? Because I don't believe in proper spending time with the Lord limited to 1 hour. And it's like going to the gym. Hey, I've only got 1 hour, dan staan jy halfuur en praat. En 'n halfuur is op jou selfoon en neem jy selfies van jou daar voor die spieël en wys jou muscles en wys jou bene. You know, that's not gymming. Hey AJ, you know all about that. A lot of people gym like that. We don't have a relationship like that with the Lord. So when we extend our time and we go over the allotted time, please bear with me, because normally we only preach, 6 hours? What's the normal time we minister? So I told the church we'll do 5 hours and 45 minutes instead of 6 hours this morning. Relax, we don't really do that. Please open your Bibles and read with me from the King's Word in Matthew chapter 17, vers 14. Hierdie gedeelte gaan oor die maansieke kind en die tema, kon julle die video kry? Het julle hom gekry? Alright, so we're going to play the video first and then I'll use that as an intro into my word before I read. Let's look at the video. Geskied, maar fluister in dieselfde asem, net solank dit my nie seer maak nie. Ons bid vir seën, maar ons hart loop weg van die kruis. Ons wil sy stem hoor, maar ignoreer sy woord, want dit sny te diep en dit wys te veel en dit vra vir dood, die dood van diself. Ja. En miskien is dit die deel wat die hemel stil raak. En ons het sy liefde vertaal vir gemak. Ons noem voorspoed, gunstigheid en lyding vloek, maar in die Bybel is dit juist die trane wat hom beweeg het. Ons wil sy hand hê, maar nie sy hart nie. Ons wil sy vrede hê sonder sy pad van lyding. Ons wil sy hemel hê sonder sy heiligheid. Ja. Maar hoor my vandag, met 'n stem wat ook nog leer. Die kruis was nie 'n simbool nie, dit was 'n slagting. 'n Skreeu tussen hemel en aarde wat sê, so lyk liefde. Amen. Van die evangelie is nie mooi nie, dis brutaal eerlik. Ja, Here. Dis nie vir trotses nie, dis vir die wat kniel met veel hande en sê, ek is niks, maar U is alles. Amen. Dis vir die wat verstaan dat heiligheid nie beteken jy sonder foute nie, maar dit is sonder voorwendsels. Amen. Dat jy ophou probeer reg lyk, maar begin reg leef. Dat jy besef Satan vrees nie jou loflied nie, hy vrees jou gehoorsaamheid. Want aanbidding sonder oorgawe is net klank, maar stilte met gehoorsaamheid, dis waar die hemel luister. Yes, Lord. So Here, laat my eerder breek as wat ek blink. Yes. Laat my eerder huil as wat ek hooghartig glimlag. Laat my eerder op my knieë bly as wat ek weer op my troon klim. Want U koninkryk kom nie deur mag of mening nie, maar deur mense wat sterf sodat U kan lewe. Yes. Laat dit my gebed wees. Nie meer Here seën my nie, maar Here skeer my. Amen. Nie gee my meer nie, maar vat wat U moet nie. Laat my groot wees nie, maar laat U groot wees selfs as ek verdwyn. Yes. Amen. Want eendag, wanneer die hemel praat, sal net een stem tel. Nie die skare se nie, nie myne nie, maar die een wat sê, wel gedaan, Amen. getroue dienaar. En dis genoeg. Amen. Now, that was Afrikaans and it was fast for those of you who missed it. It basically said this. It's not about me. It's about your voice in my life. It's about what you did on the cross. It's not what I pray that makes you alive. You are alive. And my prayer is just tapping into that becoming nothing. Jy sien hierdie kort videoetjie is amper 'n preek op sy eie. Ek dink jy kan dit huis toe gaan en jy kan sê amen, dankie, ek het klaar gepreek, we can go home now. You can go and watch that and listen to it a couple of times, and for you that are not Afrikaans, we can do a translation, maybe do it in English. But it says this: if you're not willing to die and become nothing and let Him be everything, you'll struggle with your faith for the rest of your life, as long as it's about you. Jy sien, ons probleem in geloof, en ek wil die tema van my boodskap gee van Matteus 17, is this:
Ons dink ons onvermoë, dis my tema. That's a theme of what I want to talk about this morning. Ons dink dat ons onvermoë sy vermoë bepaal. Maar ons onvermoë bepaal nie sy vermoë nie. You see, God does not need my faith to do anything. We've got it wrong. We've taught from pulpits, you need to have so much faith because your faith equals the result. How does that work for the dead people that was raised from the dead? Did Jesus first wake them up? Okay, you need to have faith when I call you. Okay, lekker, sharp, go back to death. All right, here we go. You see, we made it about how much we believe determines what God does. Were we there when He planned the universe? Did He needed our input or our faith to do it? Did He want us to come and sit with Him and explain how we should be involved in what He has done here, and that we need some kind to sign on a dotted line somewhere because that's what we do? Ons kom na die Here toe en ons sê ons vir die Here, hier is die dinge. Dis wat ek graag U hulp mee nodig het. As U my net kan help om my pos te kry. That good promotion. That's I think that's good. You know, the promotion determines the goal, the car, the house. Here as U net vir my net kan genees. Wie van julle het al pyn gehad? I think there's no one here that has never experienced pain. We all have experienced it in some other way. Whether physical, whether emotional. Oh, it hurts. It hurts when friends desert you. It hurts when a marriage partner decides he wants to part with you. That's why they call it partner. Good English word. Because at some stage, if they don't want to stay, they can part. It hurts when your children that you love so much do not walk in the ways you desire for them. It hurts when you plan something and it completely and utterly collapses and fails. It hurts when you have an expectation. Jy het voorberei, jy het jouself reggemaak. Dis soos om daai heel eerste soen wat jy gekry het toe jy die eerste keer gesoen het. Vir van julle was dit al in die kleuterskool, that's wrong. It's wrong. Don't do it. Vir van julle was dit op 13, it's still wrong. Don't do it. I'm talking about the first kiss if you've lost me somewhere in the sermon. Sweet 16 and never been kissed. And Hillary is at sweet 16 and didn't miss any kisses. You see, we have our own concepts of life and our own ideas, and we think what we believe will ultimately determine what He does. We've got it wrong. Because the woman at the pit did not believe. She was a bad woman. Plenty of people, Zacchaeus, wat in die boom klim. If you read the Bible, you need to read the CV of the people that Jesus walked with. They didn't fit the cut. He didn't go to certain people because they had enough faith and then He worked on their faith. Jesus Himself says, ek het gekom vir die skape van Israel, nie vir die verlorenes nie. So how does that determine my faith? Bepaal my onvermoë vanoggend sy vermoë? Never. Kom ons lees in Matteus 17 vers 13. Die maansieke kind wat gesond gemaak is. Vers 14. En toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op sy knieë en sê, I want you to picture this. You need to see this in your mind. Use your imagination. Some of you, your imagination has been used only for TV games, online computer games, or whatever. Use your imagination this morning. See how this man comes and falls on his knees before the Lord Jesus. Het jy al op jou knieë geval voor iemand en geswoat en gesmeek vir iets? Ek het nog nie.
maar ek het vir die koning. You see, you're not supposed to bow your knee in front of people. You're never created to ask forgiveness from a man. The whole idea and the whole plan was that right from the beginning you will understand his authority and that you'll bow your knee in front of him. That was always the plan. For humanity to acknowledge him as king. Hier kom 'n ou wat nie eens 'n verhouding met hom het nie. He bows his knee in front of Jesus and says, Here, ontferm u oor my seun. Want hy's maansiek en hy ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. You know what this scripture says? It actually says the following. Nou net julle wat kinders het en klein kinders sal dit beter verstaan. Wanneer jou kinders die Here nie dien nie en in plekke kom waar hulle nie moet wees nie, you are going through fire. You are physically going through fire. Hier binne in jou hart skeer iets in jou, soos wat jy bid en skreeu en roep. En my vroukie het baie pyn. I've never seen her in so much pain in my life. So bear with me if I'm a little bit emotional. I didn't put up makeup this morning, so you'll see me crying. That was supposed to be a joke. Please laugh. My wife has been going through so much pain since Wednesday that it breaks something in me. I'm going through fire. I'm going through water. Ek haal uit die bed uit en ek het 'n mat waarop ek meer bid as loop. En ek sê vir haar, jy moet saam bid, my vrou is in pyn, sy huil. Ek sê, you're going to raise your arms, we're going to thank the King. That's all we're going to do. We're not going to ask him to heal you. We're just going to thank him for his faithfulness. That's what we're going to do. I'm not creating an expectation that we're going to walk away from this carpet, you've been healed. Let's just praise him for who he is. Look away from what he can do for who he is. My arme vroukie, ek het haar, sy hang hier oor my en ek sleep haar, soos 'n venter sleep haar op die mat. Ek loop met haar, 15 minute. Ek later so dat die sweet, is asof ek in 'n sauna is. En ek sê vir haar, prys die Here. En op 'n stadium toe begin sy die Here prys. In pyn, maar sy prys die Here. Because you see, we were not called just to change things. If part of the plan was, you need to see the picture. You need to see who I am. You need to understand that whether you have the capacity to believe or not, it doesn't change who he is. In hierdie pyn terwyl ek op die mat is, sien ek hoe Vader, Hemelse Vader, thank you for that, Chris. Thank you. I'm saying thank you. Sien ek hoe die Hemelse Vader se hart soos my hart voel terwyl ek vir my vrou bid. Ek sien hoe Vader in pyn is oor die heelal wat hom nie wil dien nie. Oor mense wat hom nie wil ken nie. Ek sien hoe die Vader hart gebreek word soos hierdie pa, because people think they know better. Kom ek verduidelik dit. Ek is gister, Jolandi suig altyd die swembad uit. Nou ons het een van daai help my goed lyk swembaddens. Dis daai wat jy opslaan. Kan hulle by enige plek koop. Hulle swem nog steeds lekker. Hulle lyk nou nie soos die wat ingebou is en nice en mooi is nie. Maar jy moet hom skoon hou. Jy moet maar kleurtjies ingooi en jy moet met die net skep die blaartjies afval en jy moet hom bietjie maintain, anders te raak die watertjies vuil. Nou als gaan lê mos onder. Sure. You see, until you stir the water, it looks quite clean. But the moment you get in and you stir the water, the stuff at the bottom comes up. So for God to work with you and me and clean us, He needs to stir us a little
Because the stirring is not lacquer, because it shows the nonsense that has sank down and settled at the bottom. And when it comes up into the water, you need to suck it out. You need to get rid of it. But you can only get rid of it if you either suck it out while it's at the bottom, or you stir it and you scoop it and you clean it through a filter. Nou het ek hierdie contraption gekoppel. I'm still at Matthew chapter 17 verse 15. Bear with me. Dis so 'n ding wat jy inplak aan, hy so 'n kousie aan agter, dan suig hy al die gemors wat op die bodem lê. Dis 'n cheap man's creepy crawly. You have to use it manually. So jy plak hom op die tuinslang in, and then it creates suction. And all the dirt goes into the psychos. I didn't want to use the English word, it's not mooi. Nou weet ek die ding in die swembad, dan suig hy nie. Dan suig hy nie. Dan suig hy weer bietjie, ek het later haal ek die ding uit, nou check ek hom hier van oor, spuit hy water uit, sit hom weer terug, dan suig hy nie. Dan besluit ek gaan uit die swembad uitklim. Nou is daar muur, ek kan nie mooi sien nie, dis waar die wasgoed hang. Hier staan klein pokkelolletjie met die tuinslang. Knip sy hom toe. En dan maak sy hom weer oop. En dan knyp sy hom weer toe, dan maak hy mos is die water nou, en dan ek sê, luisterie, as jy dit nou weer doen, dan gaan ek vir jou voeter, sê ek vir haar. En sy los die housepipe, en nou loop sy agter my aan, en ek klim oor die swembad, en ek sê, jy los nou die housepipe uit, en sy tel hom so op, en sy staan so langs die swembad, sy sê, oupa, kan ek dit net nog 1 keer doen? Why am I telling you this stupid story? Because that's exactly how we are. We have a plan, we want to execute it. Here, laat ek nog net, Here, net nog 1 keer, man, laat ek nog net so 1 keer bietjie die housepipe hier toe druk. En weet julle hoeveel keer doen sy dit nog? 3 keer. Because that's how we are. We have this plan, and we want to execute it, and we just want God to approve it, and in that process, we just want to do it one more time. And God is not interested in our plans and how we want to execute them. He's interested in His godly plan that is worked out for every individual sitting here this morning. And that plan includes pain. Because in this world, it is inevitable to bypass pain. If you're in a human body, you will feel pain. Maybe not physical, but you'll feel it emotionally. Imagine the Father's heart looking at this planet. En julle moet nou my verdra vanmôre, my hartseer en my onvermoë as ek my vroukie so sien in pyn huil, and I'll do anything just to get out of the pain. En Vader se hart oor elke mens wat hy geskape het op die planeet, maar met biljoene mense se pyn waarmee hy moet werk. Because we are all busy with our little agendas. And Father says, no, my son, no, my daughter, watch out, bride. Don't do that. Be careful. You're going to get hurt. Why are you doing that? Why are you walking in your own glory? Come to me. En hierdie man kom val voor Jesus neer, en hierdie woorde is, ontferm u oor my seun, want hy's maansiek, hy ly swaar, hy gaan deur vuur, hy gaan deur water, en ek het hom na u disippels gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees, hoe lank sal ek julle verdra, bring hom hier vir my. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Ek het vers 18 skiep. Daarop bestraf Jesus die gees in hierdie kind, en die duiwel het van hom af uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af, halleluja. Toe kom die disippels na hom afsonderlik en vra, waarom kon ons hom, die duiwel, die gees, nie uitdryf nie? En Jesus antwoord, deur julle ongeloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. You see, the problem with disbelief is this. It's not that you are not strong in faith. It's that you
don't really believe in the capacity God has. That's the problem. So we look at something and we think this is not going to change, and then we equate that to his ability. Want ongeloof sê net of u het die vermoë of u het nie die vermoë nie. Dis al wat dit sê. Geloof sê net ek glo u kan of ek glo nie u kan nie. Kan die Here 'n man wat vasgevang is in alkohol red? Come on, church. Kan die Here 'n persoon wat vasgevang is in dwelms vrymaak? Kan die Here dooies opwek? Kan die Here blindes laat sien? Kan die Here dowes laat hoor? Kan die Here 'n knie wat nie wil werk nie gesond maak? Kan die Here 'n rug wat af is genees? So all God wants us is not to have a bigger faith. He just needs us to understand that if we believe He can, He will. Dis hoekom hy hier sê, as jy die geloof van 'n mosterdsaadjie het. Come on, church. As jy 'n advokaatpeer vat, hy het 'n klein pytjie, nee. Wanneer laas het jy advokaatpeer geëet? Hy het 'n knoets van 'n pit daar binne, boeta, het lyk partykeer soos 'n, jy weet, as ek hom koop en daar's so 'n klein bytjie, dan is ek happy want dis meer waarde vir geld. Maar as ek hom oopmaak en daar's so groot pit en nou het 'n klomp advokaatpeer verloor. Jesus sê nie, if you've had the faith van 'n lekker advokaatpeer nie. Because it's not the size of your faith that determines his capability. Jesus sê eintlik in hierdie verhaal, al sou jy sukkel om te glo, al sou jy vir my 'n saadjie gee the size of a mustard seed, I can still tell the mountain to move. You see, we missed it. We thought it was about the size of our faith that determined his capacity. That's what we made it about. Who's that about? Is it about us or about him? That's about us. Even if you had faith like a mustard seed, you will tell the mountain to move. And who moves the mountain? He does. As julle maar net verstaan, disciples, ek kan alles doen. Niks is verborge nie. Ek kan alles doen. Ek besef net al hoe meer hoe ons as kerk verblind geraak het deur wat die wêreld vir ons vertel, because the world says you have to better yourself. You have to lose weight. You have to drive this car. You have to live in this house. You have to comb your hair like this. You have to wear this brand shirt. You have to wear this kind of shoes. You have to eat this kind of food. You have to be disciplined. God uses disciplined men. Where's that in the Bible? This dad just comes and says, Here, help, Here, asseblief, help. You've done that. En dan sien jy niks verander nie en dan dink jy, waar is die Here? I did not ask Yolandi to go to the carpet to pray for healing. I did not ask her that. I said, jy gaan net saam met my die Here loof en prys. Because regardless of the pain you're going through, He's still good. Regardless of the situation we're in, He's still good. Regardless of what we do or don't do, He's still faithful. Not for a desired outcome, but because He is faithful. Period. Ek sit hierdie week en ek lees iets, ek praat, ek vra vir die Here, hy moet my help, hy moet my gedagtes kom verfris met wie hy is, dat ek kan sien wat hy wil hê ek moet sien, dat die onmoontlike moontlik sal raak, dat niks onmoontlik sal wees nie. Gaan vir my na die volgende versie, vers 21, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. You see, sometimes we make prayer about
our request. Instead of making it about how big He is. Sometimes we pray from a position of desperateness. Instead of calling Him who He is. Ek vra vir die Here, gee vir my 'n bietjie 'n idee, gee vir my 'n kykie in die onmoontlike in. En die Here sê vir my ek moet gaan lees oor die Dunning-Kruger effect. If you've never googled that, please don't Google it now, do it after the service. The Dunning-Kruger effect is all about the capacity of what we think is directly connected to the outcome of what we think or believe. So they've done a study, and the Dunning-Kruger effect basically says this, that it is scientifically proven, they've scientifically proven the effect, that dumb people are too dumb to realize that they are dumb. I'll say it again. The Dunning-Kruger effect is basically this, that dumb people, scientifically proven, that dumb people are too dumb to realize that they are dumb. Ek bars uit van die lag. Ek sê, Here, jy het nog steeds 'n sense of humor. At least I can laugh in this. At least I can see some solace in this. And the basics is this. If you do not allow God to shift the paradigm of what's above here a little bit more, God only needs a little bit of faith. He just needs mustard-sized seed of faith in you, and He'll do the rest. Because He doesn't ask you to come and bring this and do that and become so big. En dis wat hierdie man kom wys het. Hierdie man wat voor Jesus kom val het, was 'n gewone pa, met 'n hart vir 'n seun vir wie hy lief is, wat net een begeerte gehad het, dat God in hierdie seun geopenbaar sou word en hom sou genees. And this is what I've always believed. My God can do anything. I've never lived by anything else. My God can do anything. I don't believe in miracles because miracles exist. I believe in miracles because I believe in God. He's the Father of miracles. You see, you don't need a better sermon, a better church, a better angle, a better word, a better motivation, a better speaker, a better this, a better that. You just need, even if you have the size of a mustard seed faith this morning, you just need to tell God, here I am. I'm here with a little mustard seed, but I know what you can do. So with this little mustard seed, Lord, tell this mountain to fall into the sea. God did not say, come to me with faith. Sorry, sê ek het in Afrikaans. Faith. The size of a mountain. No, He just said, come to me even if you have faith the size of a mustard seed. I will still do the impossible. This generation needs to see the power of who I am. Nou wat beteken gebed en vas? Ons is in 'n 40 dae vas. Ons is op dag 13. En in hierdie 40 dae vas, is dit wat ek jou wil uitdaag mee. You don't need to fast 40 days to see God working. You just need like 10 seconds to realize who He really is. But we're giving you 40 days because some people take longer. En onthou ek het nou net gepraat oor die Dunning-Kruger effect. Some people do not get the wow moment the first day. Some people do not get the wow moment on day 10. They need a bit more time. So there's 40 days for you to come to the realization that if I have the faith of a mustard seed, the size of a mustard seed, that's good enough for God to move mountains. Now I want to look at this. Wie van julle het al vir 'n berg gesê val in die see? Asseblief moet dit nie met die Tafelberg gaan doen die Kaapie, dis 'n mooi berg, ons like om my trek baie toeriste stay away. Alright, off limits. Don't go there. Gaan skuif aan 'n berge. But imagine this. I come to God this morning, and to me, my problem, my sickness, my finance, my issue is the size of a mountain. Dit is amper so groot dat jy nie reguit kan dink nie. Dit is so groot dat jy nie beheer kan kry oor die situasie nie. En wat sê God? My seun, jy moet net wegkyk, want daai berg is vir my die grootte van 'n mosterdsaad. Kyk net na my toe. En dat ek groter word.
as jou krisis. Want as ek groter word as jou krisis, dan bestaan jou krisis nie meer nie. That's how faith works. It's actually amazing. You walk in and you feel anxious and you feel fearful and you feel alone, you feel abandoned, you feel hopeless. Wie het al hopeloos gevoel? Kan ek jou aansien? Ja, you know what I'm talking about. André, 3 maande. Ek sê vir hom vanoggend, ek weet nie hoe hy dit gedoen nie. Ek het nuwe respek vir hom. Some of us walk the walk and you keep your faith. It develops something in you. It breaks loose something in you. It makes you see who he really is, and then you hang on to that with dear life for everything to change and come in line with who he is. And that's all I'm asking you this morning. Ek wil afsluit, ek wil klaarmaak. Ek wil hier by die laaste versie uitkom. Vers 22. En terwyl hulle in Galilea rondgaan, het Jesus vir hulle gesê, die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van mense. Me, son of God, man will decide what they're going to do with me as the lamb. Why do they call him the Lamb of God? Have you ever thought about that? Ja, maar die lammetjies word geslag en dis mos wat in Israel gedoen is. Maar altyd net lammetjies geslag. They sacrificed plenty of animals. It wasn't just lambs. Why did they call him the Lamb of God? Let me explain that a little. Wie van julle het Rottweilers al in julle lewe gehad? Okay. Pitbulle, American Mastiff, wat is hy goeders? Bull Mastiffs? Wie? Nou imagine, daai honde, met hulle groot lyf en hulle tande, was lammetjies. Would you be afraid of him? Ek is versigtig as ek kom by American Bull Mastiffs, Pitbulle, Rottweilers. Hulle kan seermaak as hulle jou raak byt. Pitbull, regterhak. I've got experience. German Shepherd, daai hondjie wat so slim en pragtig lyk, net hierso. En moenie dink ek het iets verkeerd gedoen nie. Nee. Ek ontmoet vir Jolandi en ek wil haar skoonpa wat hervormers gaan vra om saam met my te kom na AGS kerk toe. Hy sit lekker in hoender eet en sy Alsatian-kie lê onder die tafel en toe hy my sien aankom en hy hoor wat ek vra, toe laat hy die German Shepherd toe om my so bietjie te karniffel aan die bobeen, my soetbroekie beet kry en 'n hele gat in my soet se broek byt, 5 tande hier of 4 tande hier in my been in. En dank die Here, ek is nie 'n ouetjie wat weghol nie. Gelukkig gee die hond 'n halsband aan en ek kry die hansbal beet en ek die band beet en ek twist hom en die hond begin choke. En toe dink ek nie meer is 'n jokie. Gat in die broek, maar die hond's besig om te en ek hou, en hier staan skoonpa op, en ek hou sy hondjie, ek draai saam met die hond, dat ek lekker tension kan kry by sy keel. You see, sometimes you need to be like a lamb. Lambs have a way to bear the gossip, the bad words, the attacks. Jesus slaan nie terug toe hom slaan nie. He's just a lamb. He's the Lion of Judah, but he decides, I will carry this because I love man. You think we don't do stuff that hurts him? Exactly the same. Die doringkroon wat ingedruk word, die houe op die rug, die spoegery, die slaanery, die kruis toe gaan. At any time, he could have turned Rottweiler on them. At any time, he could have destroyed them like a vicious pit bull. But he's a lamb. He decides that I'm not going to do anything. I'll just carry this for humanity. To do what? So that you and I can be the same. Hiermee wil ek volstaan vanmôre.
2 Timoteus, gaan net eers die laaste versie, ekskuus. En dan sal hulle hom doodmaak en op die 3de dag sal hy opstaan en hulle het baie bedroef geword. Gaan vir my na 2 Timoteus toe, die laaste versie wat ek vir julle gegee het. 2 Timoteus 2. I'm done. Vers 13 sê, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Maybe you just have the faith of a little mustard seed this morning. Maybe you are at a point where you have disappointed him so bad. Waar jy ontrou was. Waar jou geloof jou nie meer kon dra nie. Waar jy nie meer 'n antwoord het nie. Waar jy opgegee het, waar jy dalk kwaad geword het, waar jy dalk goed gesê het wat jy nie moes nie. Wat jy in jou hart gevoel het, I'm gonna just run away. Ek het hierdie week vir mense gesê, ek het 'n nuwe siekte ontdek in myself. Runaway tendinitis. It's a sickness you get when you see other people suffering and you can do nothing to help them, you just want to run away to tendinitis. Is eintlik run away as jy right is. Even if you are not faithful, even if you came to this service today and you've done things that you're not proud of, al het jy ontrou opgetree, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Kom ons bid saam. Abba Vader, wat 'n goddelike voorreg om vanoggend in hierdie plek as bruid na U toe te kom en te verklaar dat U altyd getrou is. Here, storms, situasies, omstandighede, pyn, hartseer, verwerping. Hierdie planeet wat in 'n malle gejaag oorlog wil voer. Mense wat mekaar skiet en bly is ander mense sterf. Gebroke. I see a planet that is in desperate need of you this morning. I see situations, Lord, if I'm just thinking of Rita's children this morning, where they are separated because of work, and where she's in a very sensitive situation at home in Dubai, and where her husband's here. If I just think of people sitting here and asking, Lord, will I have a job tomorrow? People fighting here this morning just to stay healthy, just to break a habit, just to make amends. Ons kom vanmôre en ons buig ons knie voor U en ons erken dat U God is en U getrou is. Dankie dat U altyd getrou is. Dankie dat U self nie kan verloon nie. Dat U liefde nie gekoppel is aan ons onvermoë nie. Dat U liefde nie gekoppel is of U geloof in ons aan hoe groot ons geloof is nie, want al sou ons net die geloof van 'n mosterdsaad hê as ons in U vertrou, we know You are capable. U het die vermoë. So Lord, just come and have Your way. Dis net soos ons môre gebid het, toe Andre gebid het, have Your way. Come Lord, as it is in heaven, so here on earth. Vanoggend weet ons U is in beheer. Ons wonder nie. Vanoggend weet ons, is die een wat die dooies opwek, is die een wat in beheer is van elke situasie. Lord, it doesn't look like it always. The news doesn't tell us that story. People doesn't speak like that. They don't speak like that around campfires. But we declare that this morning because that's who You are. You are still the God of miracles. So Lord, our situation, ons situasie, ons omstandighede bepaal nie U grootheid nie. U grootheid word bepaal deur U. U kan Uself nie verloon nie. So ek bid dat wanneer ons vanoggend in hierdie plek uitstap, that will not work out with a good sermon, but that will walk out with this knowledge that we should just allow You to be God, and that we'll be okay. That we can trust You with our whole life, and things will work out. We have faith in You, Father, Jesus, and Holy Spirit. Thank You for having faith and believe in and over us. Sal U woord gestaan doen, sal U dit vervul, sal U getrouheid vanoggend elke bietjie onsekerheid, ongeloof, dwaasheid,
onkunde en mosterdsaad grootte onsekerheid vanoggend verander word in die grootheid van wie U is. Come and glorify yourself. Come and manifest yourself. Come and be exalted as the King of Kings and Lord of Lords, because you deserve all the glory, all the praise and all the worship. In die mooiste naam ooit, die een wat ons liewer het as onsself, met ons hele hart en siel, en ewiglik U sal dien en lief hê, in Jesus naam. Amen. Ons het vanoggend die goddelike voorreg om 'n nuwe gemeenteraadslid voor te stel. Dirk, ek gaan vra dat jy asseblief na vore kom staan vir my hier, want ek gaan die kerkraad nooi om sommer so hier by die nagmaaltafel om jou te kom staan. Ek vra sommer dat die res van die gemeenteraad ook na vore kom saam met Dirk. So Dirk is, meeste van julle weet alreeds, hy's die adjunkhoof by Hillary, en hy sal 'n geruime tyd hier. Ons dank die Here vir dit wat hy toevoeg tot die liggaam. Die kundigheid, die vermoë, die kapasiteit, die kosbare wonderlike salwing en seën wat hy oor ons uitstort. So we have the honor this morning to welcome him, not as a member, hy's lankal welkom hier, Dirk, dit weet jy, maar ons verwelkom hom op ons gemeenteraad, en ons dank die Here vir sy bereidwilligheid om te kom dien. Hy het gedink tot nou toe, what a great place. Nou gaan hy begin voete was, dis wat ons altyd met die ouens doen. Ons het 'n skottel hier agter vir jou reg. Jy begin vanoggend daar by die deur, nee, ontspan. Hy gaan geestelik voete was. Op die raad is dit soms nodig om sensitiewe situasies met die liefde van Jesus en die gesindheid van Abba Vader dinge aan te pak waar jou kop vir jou sê, do it this way, but the Spirit says, no my son, by my Spirit. En is vir ons 'n voorreg, ek weet jy spreek in kinders se lewens in op 'n daaglikse basis, ek weet jy spreek in onderwysers se lewens in op 'n daaglikse basis, ek weet jy spreek in ouers se lewens in op 'n daaglikse basis, en ons vertrou nou so dat die Here jou ook hier sal gebruik om in die gemeente inspraak te hê, Dirk. Dis vir ons 'n voorreg om jou te verwelkom. Ek gaan vra dat julle julle hande uitsteek na Dirk. Ons as gemeenteraad gaan om hom staan en ons gaan hom vanoggend salf. Ek het my olie het hier voorgestaan. I don't know what happened with my oil. Sal julle vir my dankie. It transported, dankie Bridget, itself to the corner there. So I'm going to ask the board just to come closer. Dirk staan vir my so daal dat ons almal om jou kan kom staan. Kom julle nader hier. En dan gaan ek vra Lida, waar's Lida? Het julle gereël met haar? Okay, awesome, dankie Lidaatjie. So take some of the oil, brother. And did you get some? Ek het. Dankie. Ek gaan vra dat julle hierdie kant ook. Moenie met julle oliehande in sy soet vat nie. Hy is 'n perfeksionis. You can have some. Ek gaan vra dat jy so draai na die gemeente toe. Ek sal nou omstap en voor jou kom staan. Ek wil net seker maak almal het olie gekry. Prys die Here. Sit sommer daar neer, Boeta. So julle, ek gaan vra dat julle julle hande uitsteek na Dirk en hom verwelkom. Vanoggend bely en verklaar julle dat julle vir hierdie man gaan intree in gebed. We need your prayers. Not because we have the knowledge to do everything, but because God has anointed and appointed people at certain times to take the lead. En ons dank die Here daarvoor. Ons dank die Here vir mense wat sê, I want to help. I want to be part of the solution, not the problem. I want to come and alleviate the pressure. I want to not be seen, but I want to be part of God's kingdom coming on earth. So ons sê vir jou baie dankie. Kom ons bedien hierdie boeta van ons, steek julle hande uit. Kom ons bid vir hom. Hemelse Vader, Heilige Gees van God, Jesus, Seun van God. Dankie vir die goddelike voorreg om hierdie boeta vanoggend af te sonder en te seën en te verwelkom op Charisma Familie Gemeente se leierskap. Dankie vir die voorreg om vanoggend te sê, dankie Jesus dat U hierdie hande reeds gesalf en geseën het. Nie nou nie, U het dit reeds gesalf en geseën om te bedien. U het sy voete reeds gesalf vir sy bereidwilligheid om te kom dien. U het sy mond reeds gesalf om woorde te spreek van opbouing, stigting en motivering. U het sy ore reeds gesalf om te hoor wat
U sê. U het sy oë gesalf, Here, om in die geestesdimensie in te kyk en die oplossing te sien van dit wat U beplan. U het sy totale menswees na gees, siel en liggaam reeds voorberei vir dit wat nou in hierdie uur, hierdie dag, hierdie maand, hierdie jaar moet gebeur. Dankie dat ek weet U salwing is onberoulik. Net soos wat U getrou bly, al is ons ontrou, is die salwing wat U oor ons uitstort, nie 'n menslike nie, maar goddelik vanuit die hemel. So Lord, thank you that we as leadership can come and anoint him this morning, to put him aside, to Lord, pray your wisdom, your anointing, your guidance, so that this will not be a yoke that he will carry, but a blessing to come and serve like you served as the Lamb of God, Jesus. Will you be glorified in every decision we make as a board? Will you unite us, Father, with the new dynamics that you bring to the board, and that in unity we will receive it, and that we will accept what you give and bless us with. Thank you, Lord Jesus, for the honor to be one in you, to be united in you with your church and your bride. Lord, we are not here to stand up and stand out and be looked at. We are here to wash feet and serve like you did. So we honor you for this privilege, and we honor you for the gift of life and the blessing you bestow upon us to be called into your ministry. Dankie vir die voorreg dat ons dit vanmôre in die kosbare naam kan bid. Kom word verheerlik, Jesus, in alles wat u in en deur Dirk doen. In Jesus kosbare goddelike naam. Halleluja en amen. I just want to stand here next to you for a photo. Kom nou, Lidaitjie. You must get into the photo, Etienne, waar's jy? Boeta, mag die Here vir jou ryklik seën, baie welkom, en ek sien uit na die bydrae wat jy gaan lewer. Ons is opgewonde daaroor. Halleluja. Amen. Glory. Prys hom. As hy manne en vroue. Eric just felt the Spirit led him this morning. I've got a mic here. Yeah, just switch. Okay, there we go. It's on. I'll try to be quick. Okay. Morning, everybody. I'll try to be quick. Sometimes I enjoy eating this ice cream. I'm going to try and not enjoy it so much today. But what I did enjoy was I get spoken to when we were doing praise and worship. I don't have all these fancy prayers like Andre and all that. I can't say all these words because mine isn't so sharp. But I do get messages and pictures and feelings and so forth that the Holy Spirit talks to me. Anyway, I didn't realize it until the Holy Spirit revealed it to me. Oh yeah, today's the 1st of March. And you know what's lacquer? I heard you guys are getting baptized, and there's a couple others that I might have missed just getting baptized, and I was like, wow, that's lacquer, because actually on the 1st of March you're getting baptized, because you're going to remember that, and guess what? Today's the first day of autumn. I was like, and I'm not okay, remembers things like it. Those that know me, I'm very unstructured. Very unstructured. Go with the flow, what. However, I was like, whoa, it's autumn. 1st of March. This guy's getting baptized. Lacquer date. And then suddenly the message started coming to me. So, these things changed very quickly when they got up here. Anyway, and when you guys came out for communion, I quickly went to go pick this. Then I realized autumn is a season. It's a season that we're all going through. Pastor was just talking about them fasting. Unfortunately, I didn't participate in that fast, so I missed that one. It's still going, eh? It's a 40-day fast. We're at day 13, anyway. So we all go through different seasons and so on, but right now the season of autumn, and what it means is, if you look at this branch, think of this as you. This is you. And with autumn, it loses each leaf, you know? So what does it lose? And this is what you've got to see as yourself as a symbolism. My swearing. Talking to myself too now. My judgment on different races. Ish. Finances. You know, I want to control everything. How I feel about different people. Now I'm suddenly judging them in different ways. You've got 3 months. Autumn is 3 months. You've got 3 months to work on yourself and really look at yourself, reflect, and realize what you've got to work on. So these are all the simple ones.
But now, I don't know, what we want to go with this one, how we treat our spouse. But the more and closer you go down to the root, it starts getting tough, because now you've done the easy ones, but it starts getting tougher. Yes, how you treat your spouse, how you treat your children, how you treat the relationship with your spouse. And forgiveness. Suddenly, whoa, that's deep. How do I forgive the person that hurt me? I've got to work on that. So you've got to forgive them. Now it gets deeper. I've got to make myself forgivable to them. And I was like, wow. So I've got 3 months to work on myself. Now, those that know me, I'm not perfect. Yes, I'm part of the leadership in terms of the youth. I'm no angel. I'm one of the first ones that has all of this that I have to work on. And eventually, when it gets to winter, you've got 3 months to look like this. The objective is you've got to make yourself look like this. The objective is to be humble. Amen. And get yourself to look like this. Because Yes. during winter, you look like this. Amen. And when it's spring, okay, this one looks a little bit wishy-washy. But spring, you now look like this. You're Amen. renewed, revived. Amen. But you now have to go through the autumn. Today's the 1st of March, the first day of autumn. Those of you that are getting baptized, remember that. You're now also going to be a target. But that's another story. But you now need to work on that. When spring, you've got to renew your way of thinking, relive the way you think. And then you are brand new in a brand new branch and can be usable. And that was the message that came to me Amen. this morning. I was like, wow, that's really cool. I first thought, wow, it's cool. It's 1st of March. I actually look at my watch. I was like, oh, it's the 1st of March. Because you see, it's Sunday, debit orders didn't come off yet. And then it's the first day of autumn. So yeah, thank you very much. Thank you for that, Eric. Beautiful. Thank you for that, brother. Stunning. Isn't God good? Isn't that beautiful? You can eat blaartjies los, leave them there, so it's testimony of what they got to get rid of. Ja, thank you. Breek jy aan een ook sommer, there's more leaves weer. Ons het die voorreg vir oggend, are we back on? Sorry, it's me, I moved the mic. Ons het die voorreg vir oggend om oom Piet te doop. Oom Piet, jy moet na vore kom. Jy wil nog gedoop word, nee? Okay, maak net seker. Jy sit so daaronder asof jy onseker is, jy wil gedoop word. Ja, is jy reg vir dit? Jou wetsuit gebring? Okay. En Piet, ek gaan vir jou 2 vrae vra, wat deel is van wat ons vanoggend hier gaan doen. En die eerste vraag is, kan jy op grond van jou eie belydenis erken dat jy Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker? Because that is what's needed to qualify to follow Jesus. You make him the king of your heart and life. Not because somebody said so, not because the pastor tells you so, nie omdat mense vir jou dit vertel nie. It has to be a step of obedience because of your personal conviction dat jy Jesus aangeneem het. Baie mense dink doop verander hulle. Jy weet, as dit so was, dan hoef jy die laaste keer wat jy gestort het, nooit weer te stort nie. Because your shower only lasts as long as the first time you get warm and you start sweating again. Het julle dit al beleef? Daar's party mense wat glo hulle hoef net 1 keer 'n maand te stort. Mens kyk na hulle en dan sien jy dit nie noodwendig nie, maar jy kan dit ruik. Doop maak jou nie 'n engeltjie nie. Doop maak jou nie dat jy skielik lekker begin ruik en anders begin dink nie. Die doop is 'n veruiterliking van dit wat innerlik gebeur. Die doop is 'n belydenis van my hart wat ek vir Jesus gegee het en die eenwording dat ek saam met hom in die dood ingegaan het en dat daar 'n nuwe mens in hom opgestaan het. Hierdie nuwe mens lyk nog steeds dieselfde. Maar prys God, ewe skielik begin dinge werk deur die Heilige Gees wat verandering in jou gaan bring, oom Piet. Vir party mense is dit vinnig. Vir party mense is dit stadig. Oom Piet sê altyd,
Hy is Jesus se blue-eye boy, maar hy's 'n stout seentjie. Hy's 'n stout kind van die Here sê hy. Toe sê ek vir hom nou die dag, hy moet ophou sê hy's stout, want ons almal is stout. Kom ons lê net die klem op, ons is sy kind. Does that mean I'm perfect? Nope. Does that mean the moment I get out of baptism, I grow angel wings? Nope. Ek het al ouens gesien wat gedoop is, en dan lyk hulle meer na vlermuise na hulle gedoop is as na. It doesn't change you. But the decision to follow Jesus, become one with Him, and die with Him, will stick with you. Because the Holy Spirit now says, Piet, die kant hier. En ek weet hy doen. Piet, nie so maak nie, maak so. Nee, ek weet dis hoe jy dit doen. Gaan terug. Ja, ek. So this is it. Sy stem, presies dieselfde voor die doop. Nou is daar 'n ingesteldheid van, Here, I want to be what you desire me to be. Die tweede vraag is daarom dan, nadat jy dan nou gekies het, persoonlik om Jesus as saligmaker aan te neem van jou lewe, is jy bereid om jouself onder sy gesag te stel, dat wanneer hy met jou praat, wanneer hy jou lei, wanneer hy jou na 'n plek toe vat, jy presies dit wat hy sê, in gehoorsaamheid sal doen. En indien jy ongehoorsaam is, wat natuurlik gebeur, dat as pastoor by jou kom, of iemand en sê, oom Piet, jy het 'n belofte gemaak in Jesus, kom ons gaan kniel by sy voete. Hierdie is nie 'n vinger wat wys en sê, what are you doing? Hierdie is, we are one in Christ now. We walk with you when you slip, we walk with you when you fall, we walk with you when you disappoint. Asseblief, Mary Ann, he's not going to become an angel suddenly. Do not expect him to jump up tomorrow morning, clean the house, vacuum the carpets, wash the dishes, ek weet jy doen dit in 'n geval. He's going to look exactly the same. But something inside you happens when you come into obedience to follow Jesus through baptism. You identify with Him in His death as you identify with Him in His resurrection. Ek sal dit in Afrikaans sê, oom Piet, want ek weet jy is Afrikaans. Ek spot so 'n bietjie met jou. Dis vir ons vanoggend 'n geweldige groot voorreg om vir oom Piet Joubert in gehoorsaamheid. Dankie vir daardie voorreg dat dit ek kan wees. Dis vir my awesome, my oom. Ek onthou die heel eerste dag toe ek hier kom preek het. Toe was ek nog niks nie, ek het net kom help, het was in Oktober. En jy het my hier een kant toe getrek, jy wou net vir my vrou werk soek, jy wou net hê die gemeente moet my beroep, jy het net gesê, ja, hier is die ou, onthou jy dit, ek weet nie of jy nog so voel nie, maar ek onthou jou, wat jy wou net vir my vrou werk georganiseer het, en ons moes hier na toe trek, en toe sê ek, hey wow oom, ek's net hier om te help, ek is nie beroep na die gemeente toe nie, I just came to help, and that's what I'm here for. En ek sal dit nooit vergeet nie, jou entoesiasme. Jy het my nog die volgende dag gebel en getraai organise vir poste wat my vrou moet voor aansoek doen, onthou jy dit? En dis so lekker om te sien dat mense inkoop in 'n visie, inkoop in die koninkryk, inkoop in God se plan. So dis vir my, ja, jy gaan nou, dis hoekom die mic nog hier lê. Dis vir my 'n awesome voorreg om vanoggend hierdie goddelike stap van gehoorsaamheid, waar jy kom en sê, Jesus, ek wil doen wat U sê. As U dit gedoen het, wil ek dit doen. As U deur die water gegaan het, ek weet U dit nie nodig gehad nie, maar ek het dit nodig om te identifiseer met U. As jy jou nog nooit laat doop het nie, if baptism is something you struggle with, you're welcome to come and speak to me. Please do not hesitate. But I will never ever tell you to baptize yourself because I say so. It has to be a work of the Holy Spirit. If the Lord doesn't speak to you about following Him through the water, then don't do it. Because you'll just be doing something randomly to do it because you think it's the right thing to do. Die doop, oom Piet, gaan jou blootstel. Daar's mense wat gaan kom en sê, is jy een van daai groot dopers? Is jy een van daai manne wat, dan sê net vir hulle, ja, hoe eet jy jou beskuit? Druk jy jou hand in die koffie en besprinkel hom, of druk jy die beskuit in die koffie? Ek spot sommer so 'n bietjie. How you get baptized makes no difference to the covenant God cut with us.
But when you are mature enough, and that's got nothing to do with age, to say, Jesus, moet jy dit gestel daar agter? I want to cover all the bases. Net seker maak, that's beautiful. It's a heart that says, I'm searching, I'm looking to honor you. I want to satisfy you, Lord Jesus. I don't want to be a hollow, lukewarm person. Ek wil u regtig in alles eers te stel. So dis vir ons as gemeente 'n voorreg om van nou af harder vir Oom Piet te bid. Nie harder te skinder nie, harder te bid. Want hoekom? Die verantwoordelikheid om te kom en te sê, Jesus, hier's ek, word nou 'n geleentheid om te bedien. En ek hoop nie ver van nou af nie, kan ons jy dalk op die kerkraad koopteer of iets, want wanneer God met jou begin 'n pad stap, the sky's the limit. Ek spot sommer net, ons gaan nie verwagtings van jou verhê, moenie worry nie, relax. Jy wil iets sê. Nee, ek wil net gesê het, en hier is die pastoor nou, en die eerste dag het ons probeer om hom hier te hou, en hy's ragstig hier gebly. Is jy daarin bly ek het gebly? Nee, moenie antwoord nie. So ons gaan nou regmaak vir die doop. Ek gaan saam met Oom Piet 'n gebed doen en dan gaan ek en hy agtertoe en regmaak. Julle kan 'n liedjie speel, moet net nie huis toe hardloop of weggaan nie. Bly asseblief hier. As jy foto's wil neem, Oom Piet, ek weet nie of jy met Mary aangereeld nie. Jy kan 'n video foto's, jy kan hier kom staan en neem. Moet net nie so staan dat die gemeente kan sien nie. Jy het vir jou klere en goedjies gebring. Ek moet net gaan kyk of daar dooprokke uitgesit is. Ek en jy gaan agtertoe. Ek wil saam met jou 'n gebed doen. Kom ons steek net ons hande uit na hom. Abba Vader, hier staan Oom Piet Joubert vanmôre. He came here to say, I want to follow you, Lord Jesus. I want to follow you in your footsteps. Die eenwording, die identifisering van sy hartsbegeerte om vanoggend alles wat u hom geroep het om te doen, te vervul. Mag wanneer ek en hy vanoggend in daardie doopbad staan, ons soos wat Erik gesê het, this is the first day of autumn, but for us, it's the first day of new beginnings in you. Lord, whatever you need to strip, whatever you need to take away, alles wat jy moet uithaal, wegvat, afwas, laat dit so wees vanmôre. Heilige Gees, dankie dat u getrou is, al is ons ontrou. Dankie dat u self nie kan verloon nie. What you say will stay. En die begeertes, die drome, die hoop wat u oor hom het vir sy toekoms, bly dieselfde. Dankie vir die voorreg om vanoggend saam met hom hierdie stap van gehoorsaamheid te vervul. Sal u Jesus verheerlik word in wat ons nou doen. En mag u koninkryk laat kom in hierdie plek in u wonderlike naam. Die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons gaan maak reg. Ons kan sommer by kan gaan ons saam staan, sing, asseblief. Rise and shine. Daar is krag in die naam van Jesus. U is die redder wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus. U is ons vriend wat die vrede bring.
As ek moeg en uitgeput voel, ek weet verseker hy is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna. Hy is die leeu van Juda. Wys my die regte pad, laat die waarheid my lei. U naam is my sterk toring, waar ek veiligheid sal kry. Daar is krag in die naam van Jesus, U is die redder wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus, U is ons vriend wat die vrede bring. As ek moeg en uitgeput voel, ek weet verseker U is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna. Hy is die leeu van Juda. Laat al my vrees verdwyn in die skadu van U vlerk. Waar my pyn en seer verdwyn, by die koning wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus, U is die redder wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus, U is ons vriend wat die vrede bring. As ek moeg en uitgeput voel, ek weet verseker U is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna. Hy is die leeu van Juda. Ek eer U, ek prys U, ek loof U, U is God. Ek aanbid U, ek kniel voor U, ek erken U as Vader, Seun en Gees. Daar is krag in die naam van Jesus, daar is krag in die naam van Jesus. U is die redder wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus, U is ons vriend wat die vrede bring. As ek moeg en uitgeput voel, ek weet verseker U is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna. Hy is die leeu van Juda. Hy is die leeu van Juda. Hy is die leeu van Juda. Kom loof hom hoe alles wat asem het. Kom prys hom die een wat oorwin en red. Bring hom die eer, ons redder en Heer. Sy woord is die waarheid wat tyd deurstaan. Sy lig lei van liefde en vrede gaan. Bring hom die